ile kamera ngifuna ngibuke. Wow. Lapha esigodlweni ngabeveni ngemva kwaloko silo semhlaba inkosi emswado esithathu sibese sesiphefulela umhlaba kulo msebenzi wanamuhla lapho imbube yemhlaba bekade icitha khona libutho lebe likade livuna khona ke emasimini emakhosi emasimu lebekavunwa yimfabantu kusenkonini libambile majaha ngalamagama kuvumisa wonke umsebenzi lesenwendile njengoba nembala sewuphelile umsebenzi wekuvuna nani sendawuhamba ngoba kuvuna akupheli esigodlweni kuyaphunywa kuhanjwe kuyiwe emiphakathini kuyiwe ngemakhaya kube kuyenti kubambisana kuvunisana kungena ensimini nivune nalabo babuye balekelelane kutokwati ukuthi kudla kukhweteke kahle kakhulu majaha. Kanti ke injabulo bekade inkulu kakhulu kuwo ke lo msebenzi njengoba nemajaha beyakade yasikisa ngebujaha bawo. Etinzameni temsakado we channel yeMaswati kuyakhanyisile Mambuza ngina Julisa Mamba esigodlweni.